Znači, sinoć me oduševio jedan lik. Lik koji se zove Gojko, a preziva Veličanstveni. Šalim se, naravno, to je njegovo umjetničko ime. Iza tog lika staji neki momak, cura, prije bi rekao da je momak neki, znaš. Taj lik je napravio svoj fan page, imao je nula, naravno, nula što im se sviđa. Znači, nikog nije imao na fan page. I lajkovo je sport.ba stranicu, Sport.lr stranicu, Sport klub stranicu, Kladionca, sve stranice koje imaju preko 10-20 hiljada članova. I, znači, on je, na svakoj stranici, kad neko objavi neku vijest, on je spamao stranicu. Pisao u komentaru, znači, njegov komentar uvijek prvi bio. I uvijek imao najviše ovih lajkova. Zbog čega imao najviše lajkova? Zato što taj lik piše neke nebuloze, naravno. Te nebuloze nemaju veze s vezom, ali su smiješne. Kao na primjer, kad je Sport klub stavio da Claudio Pizarro prelazi u Bayern, on je napisao, znači bila je slika od Claudia Pizarro, on je napisao svaka čast za Urugvajca, bit će odlična zamjena za Kloza kad ovaj dođe iz Lacija sa posudbe. Znači, i sad on njemu piše, lupane, jedan Kloza nije na posudbi, on je Peruanac, nije Urugvajac, i ljudi se lože na te neke njegove, kako da kažem, debilnosti. Naravno, taj lik, to se radi namjerno, to je sve neka velika gluma, i sa tom glumom je taj momak Gojko Veličanstveni, postoje poznat još po riječima, stalno govori na kraju svakog komentara, na kraju svakog statusa napiše ako mi verujete i ako me razumete. I taj lik je preko te gluposti došao do 9000 fanova na fan page-u svom. Što je veliki broj, naravno. I taj broj još sve više i više raste. I sad, zbog čega sam snimao ovaj klip? Prvo zbog njega. Prvo zbog ljudi kojima se ne sviđa to što on radi. Kao prvo, brate moj, tebi ide od mene jedan veliki respekt. To mi se sviđa što radiš. To je tebi za Afrikanca, naravno. To niko nije prije tebe i ne može ti niko reći da neko kopiraš. Nema šanse. A meni mogu svi reći da kopiram, ne znam, Ray Willama Johnsona, da kopiram sve ostale vlogere. Nebitno, naravno ne kopiram. A tebi niko ne može reći. Dakle, nemoj se dobazirat na njih. Treća stvar, možda jedna od najvažnijih stvari, treća, da ti ljudi sa tim svojim komentarima gdje tebe omalovažavaju, gdje pišu da si glupan, da si konj, da si gnoj, ko te zovu, nebitno, oni ili ne znaju, ili su glupi toliko da se ti sve s time zafrkaješ, da je to sve tvoja zafrkancija, zajevancija. I onda se on toliko lože se na te tvoje komentare, onda hoće da te nekim svojim komentarima ti dokažu da ti nisi u pravu. A naravno, mi svi znamo da ti nisi u pravu, da je to jedan tvoj veliki sarkazam. Mislim da ti, naravno da znaš da Villas-Boas nije više trener Chelsea 100%, da Anelka više ne igra za Chelsea, da je Pizarro Peruanac, da je Klose prodan Lazio zastalno. Ali ovi što misle da ti to stvarno misliš tako, ja ne znam šta mogu tim ljudima da poručim, mogu da im poručim da odu do najbližeg psihijatra i da sad ne moraju ići do psihijatra. To ljudi, ako im se ne sviđa, iskuliraj samo, brate moj, šta imaš ti nekom nešto, evo i meni tako stalno govore da sam što snimam ovo, ali ja znam, vidim napredak u nečemu od kako sam počeo da snimam, šta sam sve postigao s tim. I evo, ovo mi je najveći trud. Evo, najveći rezultat moga truda. I zato vi meni sad klikćete na te reklamice, malo što se pojave na klipima da ja zaradim nekog keša, jel?
a ti Gojko, veličanstveni moj, samo nastavi to da radiš što isto radiš, želim da sakupiš 500.000 lajkova na svom fan page-u i sve najbolje, brate moj, čuvaj mi se i eto, čao.